Dobar dan, danas ćemo u podcastu Future is Now govoriti o tehnologiji i dijabetesu. Tehnologija koja pomaže pacijentima s ovom bolešću jako je napredovala i pacijenti danas imaju potpuno drugu kvalitetu života. Detalje o tome ćete čuti u našem podcastu. Ja sam Mladen Kovaček i bavim se, osim podcasta, organizacijom konferencija Future is Now, koji se također bavi primjenom tehnologije u medicini. Danas je naš gost Davor Skeleđija, urednik portala Na inzulinu. Pozdrav, Davor. Dobar dan svima. Budući da i sam imaš dijabetes, onda si mogao vidjeti bolest iz prve ruke i saznati sve detalje. Što te navelo da od pacijenta s dijabetesom i kad si saznao da imaš dijabetes, kreneš na portal Na inzulinu i kako izgleda ukratko taj tvoj put? Pa put da je bio jako krivudav u stvari. Ideja portala je nastala zbog sasvim drugog razloga. Ja sam jako volio putovati i jako sam volio pisati o svojim putovanjima i uključiti u tu priču dijabetes. No, da bi ja nešto napisao, da bi to imalo smisla, trebao bi to neko i pročitati. I onda sam te tekstove slao različitim portalima koji se bave putopisnom tematikom. I u jednom trenutku sam dobio jedan prijedlog od jedne prijateljice, hajde ti ima jedan portal pa sva ta svoja putovanja stavi na jedno mjesto. I to je u stvari bila prva funkcija portala Na inzulinu. Ti putopisi su imali svoj zajednički naziv Iglom preko granice i onda je to ovako dosta privlačilo osobe s dijabetesom i bilo je popularno. Nakon toga sam okupio jedan tim ljudi koji su dijabetičara, koji su svi pisali za portal i danas se trudim da portal nema samo moj potpis, nego da bude što više različitih autora. I ono što je također s vremenom se iskristaliziralo, to je taj aktivizam za osobe s dijabetesom, odnosno mene i sve moje prijatelje. O tome si poznat, da. A evo, ti imaš tu ulogu da si pacijent sa dijabetesom, a osim toga i razgovaraš sa stručnjacima koji se bave dijabetesom, sa industrijom i imaš uvid u ta najnovija dostignuća. Kako sad na to utječe i ta stvar da si ti ujedno i pacijent? Koliko to pomaže? Pa u početku, ja moram biti iskren kao mladi nadobudni dijabetičar, ja struku nisam baš previše doživljavao. Nisam doživljavao ni institucije, mi smo svi najjači i najbolji. Ali s vremenom onda shvatiš da postoji više dionika tog našeg dijabetičkog ekosistema i da je važno za svima njima razgovarati. U ostalom postoje i osobe s dijabetesom koje više cijene čuti nešto od peer, od nekog s dijabetesom, a postoje osobe koje ipak puno više vjeruju liječnicima i od njih će čuti nešto. Prema tome, ako ja želim neku poruku prenijeti, što mislim da je važno za dijabetes, za osobe s dijabetesom, jednostavno je potrebno uključiti što više dionika našeg sustava, znači i liječnike, i nutricioniste, psihologe, da bi ta poruka bila što bolje primljena. Jasno, kompleksna je bolest, pa onda taj pogled s više strana donosi sigurno bolju kvalitetu i olakšava svima u tom ekosustavu, ajmo reći, funkcioniranje. Tako je, kad imamo članak koji počinje s naslovom riječ stručnjaka, odmah će neko pročitati, eto je stručnjak rekao, to sigurno je tako. A neko drugi će puno radije pročitati članak moje iskustvo sa nečim, moj životni put i tako da. Naravno, mi volimo i koji sve čitaju. To više da dođe na portal, to više ima smisla pisanje i rad portala. Sad, bolest smo spomenuli već da si ti pacijent sa dijabetesom. Također, to je bolest koja ne poznaje ni godišnji odmor, ni pauzu, nema ničega. Stalno je tu, sto. Sad, kako tu tehnologija tebi pomaže u svakodnevnom funkcioniranju? Pa, krenimo reći od mojih početaka. Kad sam dobio dijabetes, to je bilo prije 30 i nešto godina, bio sam dijete s 13 godina. Imali smo šprice, miješali smo inzulin u njima, stavili različite omjere, ovisno o tome šta smo smatrali da nam treba. I imali smo aparatiće za mjerenje glukoze u krvi. Oni su bili spori, neki su se još prali sa vodom, bili su neprecizni i tako dalje. Danas je to sve onako malo već stvar prošlosti. Danas imamo penove koji su višekratni, s kojima je puno lakše uzimati inzulin. Imamo inzulinske pumpe, senzori su postali sve prisutni u Hrvatskoj, dakle svaka osoba s tip 1 i tip 2 dijabetesom na 4 i više doza inzulina ima pravo na senzor za kontinuirano i bezbolno mjerenje glukoze.
pa sad već lagano inzulinske pumpe dobivaju zamah, one su prije 2 i nešto godina uvrštene na HZZO listu pomagala, prema tome lakše je doći do inzulinskih pumpi, zna se kako se dolazi, ne događa se ono što se prije događalo, gdje smo imali tendere koji su raspisivani na način da su neki procijenili koliko bi koje pumpe naručili na godišnjoj bazi, onda bi te pumpe stajale u ladici i novac poreznih obveznika bi se razbacivao. Sada je cijela ta situacija puno bolja. Imamo transparentni sustav uvrštavanja na listu. Svaki osoba s dijabetesom svaka zajedno sa svojim liječnikom bira inzulinsku pumpu. Ono što bih ja htio dodatno istaknuti, postoje inzulinske pumpe koje su uz doplatu i koje su bez doplate. Mi smo pronašli internacionalnu deklaraciju UN-a o pravima djeteta i EU strategiju o pravima djeteta. U njih 2 piše da djeca do 18 godina imaju pravo na najviši stupanj zdravstvene skrbi bez doplata, pa je krenula inicijativa da se djeci barem do 18 godina sve pumpe organiziraju bez doplate. Tu se pridružila i pravobraniteljica za djecu koja je izričito tražila da se tako nešto uzme u obzir i da naša djeca ostvaraju prava koja im pripadaju. Tako da ima tu puno dobrih stvari koje se događaju. Znači možemo reći da je to nebo i zemlja kako je bilo, ajmo reći na početku, kad je tebi dijagnosticirano i kako je to sad. Što bi ti izdvojio kao neku tehnologiju ili neku, ajmo reći, spravu koja je tebi najviše promijenila život i možda da li postoji neka tehnologija koja postoji dostupna je pacijentima, a možda je ne koriste dovoljno? Pa što se tiče toga koja je tehnologija meni promijenila život, pa ajmo prvo reći, rekao bih prvo šta mislim da je najvećim broju osoba s dijabetesom promijenila život, a to su spomenuti senzori. Dakle, vi ste prije preko HZZO imali pravo na 4 trakice dnevno za mjerenje glukoze u krvi. To mjerenje je bilo bolno, bilo je nezgodno nekad u nekim situacijama i bilo je premalo. Mi to volimo reći kao primjer, to je kao da imate mračnu sobu potpuno, imate jednu malu svijeću i sad se vi s tom svijećom salazite po sobi. Toliko ste vi mogli sa ta 4 mjerenja dnevno glukoze saznati, niste mogli saznati ništa. Da, mogli ste preživjeti, ne bi se baš možda sapreli, iako bi se i to moglo dogoditi, ali definitivno to nije to. Dakle, nismo u mraku, imamo tu malu svijeću, ali nije dovoljno. Senzori su kao da je neko upalio svjetlo, dakle kao da ste vi sad dobili jednu sobu pred sobom koja je svjetla, evo kao ovaj studio, gdje svaki detalj vidite ako ga želite vidjeti. Kako si ti osjećao kad si tu spoznaju iz ovog, ajmo reći, mraka i svijeće došao do... Pa jako neobično. Čak što više, to je jedna jako lijepa priča iz prošlosti. Ja sam jedan od tih senzora dobio na testiranje i s njim sam putovao u Maroku. Jedan od tih mojih putopisa je upravo bio povezan sa prvim senzorom i ja sam se u stvari čudio kako tako nešto postoji i zašto mi to nemamo, ja, u Hrvatskoj. I to je baš bilo veliko otkriće i tada, nedugo nakon toga, smo mi pokrenuli inicijativu za život s manje boli. Dobili smo podršku za nju od svih institucija u Republici Hrvatskoj, i političara važnijih i manje važnijih i tako dalje, a ona njoj je bio primarni cilj da se dovede ta tehnologija u Hrvatskoj od strane farmaceuta, dakle pritisak na farmaceute da ju dovedu i nakon toga naravno na HZZO da ju uvrsti na listu pomagala. I evo, danas rezultat toga svega je to da i osobe s tip 1 i tip 2 dijabetesom koji su na 4 više doza inzulina bez problema mogu doći do senzora. A kako bi ti ocenio u Hrvatskoj? Da li je ta dostupnost al pari recimo sa drugim EU zemljama, bolja, lošija? Pa ja mislim da smo izvanredni što se toga tiče. Sad će polako kreću u drugim zemljama da se i osobama koji su na manje doze inzulina, eventualno na tabletama, da im se daju isto senzori u manjim količinama, jer jednostavno, nažalost, tih osoba jako puno i zdravstveni sustavi to ne mogu podnijeti. Ali u ovom trenutku smo mi, što se tiče senzora, stvarno al pari drugim zemljama. I farmaceuti su tu doprinijeli, uložili su u edukaciju za svoje senzore prema pacijentima i prema zdravstvenim djelatnicima i zahvaljujući svemu tome, taj senzor praktički je common thing, što se kaže. Znači svako ko ima dijabetes, ta 4 više doze inzulina, bez problema može doći do senzora i imamo jednu lijepu kolekciju tih senzora na listi pomagala. Tako da mislim da tu jako dobro stojimo i da smo stvarno super. Evo recimo da usporedimo čak i s jednom Velikom Britanijom. Velika Britanija je dugo vremena imala takozvani postcode lottery,
Če nisu imali velikih problema. Dobili ste senzor, odnosno pravo na senzore ste ostvarili ovisno o tome u kojoj pokrajini živite, koji postcode, poštanski broj imate. I to je bila katastrofa. Znači, lotoloza i sportska prognoza. Da. I tek, ima sad već možda godinu, dvije, ali tek relativno nedavno su oni uspjeli izboriti da dijabetes ne poznaje postcode i da svaka osoba koja ima indikacije da ima pravo na senzore. Mi kada smo krenuli sa senzorima u Hrvatskoj, odmah je cijela Hrvatska imala jednaka prava i to je bilo puno bolje. Ono što moram reći je da recimo mi nikad nismo imali u Hrvatskoj vezano za senzore diskriminaciju baziranu na dobi. Dakle, sve osobe s dijabetesom neovisno o dobi su ostvarile pravo na njih. U Srbiji dan danas imate to da kad navršite 18 godina više nemate pravo na stand-alone senzore. Znači, tamo je situacija, tip 2 ne može ni sanjati o senzorima. Tako da kod njih ima još puno posla da se odradi. I u Bosni je slično, malo bolje. Moje pitanje je bilo da li postoji nešto što je dostupno, a možda se ne koristi, da li iz bilo kojeg razloga? Pa, inzulinske pumpe je nešto što je još jedan korak gore naprijed prema u boljoj regulaciji šećera. Važno reći da inzulinske pumpe nisu za svakoga. Senzor možemo već komodno reći da je skoro za svakoga. Inzulinske pumpe su malo naprednije tehnološki proizvod koji zahtijeva malo veću edukaciju, malo veći angažman ne samo od strane dijabetičara, nego i dijabetologa. Pa zbog toga i jedan veliki broj dijabetologa nije zainteresiran za inzulinske pumpe. Što je isto sasvim legitimno. Dijabetičara tipa 2 kojima pumpa ne treba, većini njih ima puno više i puno je važnije da bude puno dijabetologa koji se time bave. Ali imamo jednu odabranu skupinu osoba dijabetologa koji se time bave u Hrvatskoj, raspoređenih, koji tu trebaju jedan dodatni angažman za takve pacijente. Dakle, inzulinska pumpa je ono što bi se možda moglo biti još popularnije, a ono što je posebno dobro vezano za inzulinske pumpe su inzulinske pumpe koje su još dodatno povezane i sa senzorima. Dakle, sama inzulinska pumpa bez senzora, ona je super zato što smanjuje broj uboda sa, 30-40 u 4 dana na 1 do 2 recimo. A inzulinska pumpa, znači to je inzulinska pumpa bez senzora. Ono što je zbilja super su inzulinske pumpe sa senzorima koje automatski reguliraju isporuku inzulina. Dakle, kada osobi s dijabetesom šećer raste, inzulinska pumpa povećava isporuku inzulina i na taj način spušta šećer. Ili kada osobi s dijabetesom pada šećer, ona prekida isporuku inzulina. I kada inzulinska pumpa prekine isporuku tog brzo djelujućeg inzulina koji je jedini koji se koristi u terapiji s inzulinskom pumpom, onda taj šećer je skloniji brže rasti, odnosno brže se stabilizirati. Ta odluka se donosi svakih 5 minuta. Ne postoji dijabetičar koji će svakih 5 minuta donositi odluku o tome koliko mu inzulina treba. Stvarno, to je odličan asistent, ajmo reći, koji je stalno s tobom. Da, nije bez mana, daleko od toga, treba biti dobro navoljeni stroj da bi funkcionirao, ali evo meni osobno, sad bilo je pitanje šta je meni osobno puno značilo, to mi najviše znači. Bez takvog sustava ja mislim da bi moja regulacija šećera bila neusporedivo lošija nego sa njim. Sad dotakli smo sad i pacijenta i njegovog odnosa prema tehnologiji. Čuli smo koje odlične benefite donosi, dostupno je. Ipak neki ljudi imaju strah od nepoznatog je normalan. Kako ti tumačiš to, donekle odbijanje tehnologije i kako nekako pomoći ljudima, dali su više informacija da taj strah, ajmo reći, razbije? Pa ja moram priznati da razumijem i te ljude. Znači ja kada je priča krenula i sa senzorima, pa kada je rekao sad ćeš imati senzor na svom tijelu i inzulinsku pumpu, onda je bilo cyborg, ne želim to, ajde, eventualno ću senzor staviti na sebe, a pumpa mi, malo mi je to too much. Tako da definitivno razumijem odakle dolaze ti strahovi i stavovi, jer sam ih i sam imao. No, kako da kažem, što je čovjek stariji, to je svjesniji koliko je dobra regulacija važna i da je dobro napraviti određene kompromise da bi ona bila dobra. Jer što smo duže imamo dijabetes, to su nažalost veće šanse za dijabetičke komplikacije i onda ste spremni se malo više potruditi. I to je opće poznato. I djeca kad dobiju dijabetes, uglavnom se njihovi roditelji brinu za to. Onda ima jedan period kada se to svali na njih, ali oni još onako ne kuže. Sve koliko je to važno, nisu toliko motivirani pa malo onak za strane, ali onda vrlo brzo opet se vrate na pravi put
i počnu se brinuti. Tako da, evo, pumpe, napredne pumpe, to je nešto zbilja super što jako pomaže svima i što se one više šire, da konkretno odgovorim na to pitanje, što je više ljudi koji koriste, to će manji otpor biti onih koji ne koriste. Znači, slične stvari sa senzorima. Masa ljudi nije htjela nositi čipove po tijelu, ali kad onda takvi ljudi vide one druge da to svi nose, svi vidi koliko ih ima, pa praktički jedini sam bez senzora, onda pa dobro, onda lakše to prihvaća. To je taj marketing od usta do usta uvijek najbitniji za sve i najbrže nekako zafura. Tako je. I ljeto je veliki doprinos. Kad na ljeto vi dođete na plažu, pa onda vidite onako usput prirodno oko zapne za nekoga koji ima senzor, oni se normalno kupaju, nije ih sram. Sve je to postalo cool. Da, moguće da je nekima i cool, malo svi smo mi, želimo možda nekad biti različiti od drugih, nekad želimo baš biti isti kao druge osobe, ali nekad imamo potrebu biti svoj. I taj senzor je možda isto nekako pokazati da sam svoj. I kažem, kad vi se prošetate po bilo kojim svjetskim plažama, ne samo u Hrvatskoj, i kad vidite tu ekipu čipiranu, ako mogu oni, pa mogu i ja. Točno. Ok, govorili smo to marketing usta do usta. Sad ćemo malo na tebe i na portal na inzulinu, koji vjerovatno isto dosta pomaže komunikaciju, razbijanju tih tabua. Koliko on, po tvom mišljenju, i uopće takvi sad, ne samo tvoj portal, nego i takvi načini komunikacije pomažu, naročito u sadašnjem dobu gdje sve više imamo tih gadgeta, ajmo reći, i sve više imamo i taj skrb na daljinu kod tog puta pacijenata koji ima dijabetes? Pa, portal na inzulinu na njemu se uglavnom nalaze, odnosno gotovo isključivo se nalaze originalni sadržaji. To znači da nas jako cijeni Google, da jako visoko kotiramo na Google pretraživanju i da jako puno ljudi dođe. Zahvaljujući činjenici da u cijeloj našoj bivšoj Jugoslaviji mi svi govorimo sličan jezik ili gotovo identičan u nekim slučajevima, dolaze i ljudi iz cijele regije, imamo puno iseljenika koji to prate. Tako da on je stvarno otvoren je potpuno, nema zatvorenih strana, indeksiranje je fantastično, dakle taj način širenja informacija je zbilja super. I ono što je dobro, to je jedna niša. Znači tu je dijabetes car i tu nema ništa osim dijabetesa, tip 1 i tip 2. I zbog toga jako puno ljudi dolazi na njega, mi imamo prateći Facebook kanal, kao i Instagram kanal, i s TikTokom nešto pokušavamo, kao i većina onaki Instagram polako. Tako da te sve informacije se stvarno jako puno šire i jedan od razloga za portale je u stvari zato što se neka pitanja jako često postavljaju ponovno na socijalnim mrežama. Jednostavno ljudi to nisu primijetili u prvom trenutku kad je izdala i meni je užasno važno da na svaki od tih pitanja, na što više od tih pitanja mogu odgovoriti sa linkom. Trajnije, ajmo reći, kao i podcast. Da, trajnije i onda znači pitanja koja se često ponavljaju, jednom se potrudim što bolje odgovoriti ja ili neko od drugih autora, odgovoriti što bolje na pitanje, onda vam kaže šta je to inzulinska rezistencija, evo, kako da dođem do, ne znam, te pumpe, evo, pročitaj ovdje. I mislim da to stvarno puno znači, onda se oni međusobno razmijenjuju. Ono što je isto jedan preokret koji se dogodio u Hrvatskoj je to da prije su dijabetolozi bili ti koji su informirali osobe s dijabetesom o novitetima i tako dalje. Danas osoba s dijabetesom dođe kod dijabetologa i kaže, vidio sam na inzulinu nešto, mogu ja do toga. Više se ne zove Google doktor, nego na inzulinu doktor. Da. I sad ima doktora kojima to smeta, ok, oni su navikli da budu ti koji će nešto reći pacijentu, ima doktora koji to obožavaju. Ne samo to, nego kažu, kad neko se raspita o nekoj pumpi ili nešto, kaže, ajde ti prvo pročitaj na inzulinu, pa ćemo onda drugi put dalje o detaljima. To je točno. Dobro, ajde sad malo se hvalimo, spomenuli smo i doktore, mi smo zajedničku akciju imali utorak za dijabetes, gdje smo htjeli naznačiti važnost liječnika opće prakse za pacijente koji imaju dijabetes i za otkrivanje dijabetesa. Pa daj samo par rečenica. Utorak za dijabetes je, dakle, po prvi puta bila malo više fokusirana na stručnjake i to, kao što si rekao, na opću medicinu, znači specijaliste opće medicine. Ono što smo mi htjeli postići u toj akciji je jednostavno da se malo onako izlaktari, možda se kaže, da malo se povećamo vidljivost osoba s dijabetesom među njima. Dakle, mi znamo da su liječnici opće medicine specijalisti, da ih ima jako malo, da su jako opterećivi, da imaju jako puno bolesti s kojima se moraju baviti.
i nije im lako. I u tom moru svega mi smo htjeli njima kroz teme i na neki način edukaciju vezano za dijabetes, ne samo od strane dijabetičara, nego i stručnjaka, da se malo više priča o dijabetesu. I konkretno smo predložili da utorak bude dan kada će se oni malo više baviti sa dijabetesom, otud naziv akcije utorak za dijabetes. Dakle, malo da obrate pažnju možda na pacijente koji predugo imaju visok HbA1c, pa da promijene njihovu terapiju, da im savjetuju malo više sporta, malo manje hrane, ili da ih pošalju dijabetologu. Dakle, specijalist opće medicine najbolje zna šta je potrebno za njegovog pacijenta. Najbolje poznaje svog pacijenta, a eto, zbog toga smo im htjeli nekako i odati priznanje u njihovoj važnosti za skrb. Oni su stvarno najvažniji, prva stepenica za tisuće i tisuće osoba u kontaktu sa zdravstvenim sustavom, u dijagnozi bolesti i da ih onda sami hendlaju ili da ih pošalju dalje. Ako da odluče šta dalje. Evo, ajmo se sad vratiti malo opet na tehnologiju. Portal, kako si me okrenuo. Podcast se zove Future is Now i sad malo da govorimo o budućnosti. Znači, inovacije, one su jako brzo idu. Šta ti kao poznavatelj očekuješ neku novu koja će biti jako bitna i koja bi pomogla i tebi i svima drugim? Pa ono što ja očekujem u jednoj, ajmo reći, skoroj budućnosti je da će polagano sve izolinske pumpe koje su na tržištu postati pametne izolinske pumpe. Dakle, dobit ćemo taj još jedan korak. Dobili smo već korak taj da imamo smanjeni broj uboda, što možda se nekom ne čini bitno, ali nakon milion godina dijabetesa već mi stvarno dosta stalno su bosa tim penovima, staviti jedan kateter, odnosno jednu ili peć pumpu, ovisi šta stavite na tijelo i onda ste 3 dana mirni sa ubodom. Da, svako kuži odmah čim čuje, niko se baš ne voli tak stalno bocati. Da, ja sam imao već duži staž, pa onda možda malo drugačije razmišljam, ali definitivno. Znači imamo ono što će se sad dogodit će se to da će praktički sve pumpe biti povezane sa senzorima, neke samo s jednim senzorom, neki sa više senzora i to sa vrlo konkurentskih senzora, tako da će pacijent imati pravo birati koji senzor i koju pumpu hoće. I to je nešto što nas kratkoročno čeka i to je zbilja fantastično. Sljedeća stvar koja će isto imati ogroman utjecaj na osobe s dijabetesom, malo više na tip 2 u početku, a kasnije na tip 1, je tjedni inzulin. Dakle, vi ćete jednom tjedno osobe s dijabetesom kojima je to potrebno i odgovara, ćete mu dati tu injekciju, skoro ko pumpa za njih. Daćete mu taj dugodjelujući inzulin i on će tjedan dana moći funkcionirati sa tim inzulinom. Naravno, postoje starije osobe koje imaju obitelji, koje su same fleksibilne i mogu to same raditi. Ali neke nemaju. Neke obilazi ili neko iz obitelji ili patronažna sestra i tako dalje. Znači, to će biti po meni jedna revolucija za jedan ogroman broj ljudi da će taj broj injekcija dijabetesa moći smanjiti, broj injekcija inzulina moći smanjiti sa tipa jednom dnevno na jednom tjedno. Je li to, Davore, i psihički možda neki relief, ali nije to sve, no ako ti stalno moraš pratiti to, ok, navikneš se nakon nekog vremena, ali vjerovatno ova promjena će njih malo i više biti opuštajuća, da ipak imaju neki duži period kad tu safe. I za njih će biti lakše i za osobe koje brinu za njih, da ne govorimo da te osobe s dijabetesom tipa 2, oni mogu teoretski s vremena na vrijeme i taj senzor se staviti na sebe. Kažem, on nije jeftin i neće im zdravstveni sustav vjerojatno još dosta vremena to pokrivati, ali možda prije posjeta s dijabetologu ili svaka 3 mjeseca ili nakon određenog perioda stave taj senzor, on traje 2 tjedna i onda vidite koliko im je šećer, da ne kažem da je onaj ko brine za njih to može vidjeti bez ikakvih problema, znači on praćenje šećera s udaljene lokacije je vrlo jednostavno integrirano praktički u sve senzore, tako da ta skrb za njih će sigurno biti lakša i bolja. Tu je umjetna inteligencija koja onda će se sigurno sve više implementirati, koja može pratiti tu cijelu priču sama i onda tek alarm nekako poslati zdravstvenom djelatniku ili osobi koja skrbi za tu osobu, reći gledaj, sad je stvarno previše, ti šećeri, prosjek tih šećera je malo previsok, vrijeme je da se reagira. Tako da, bit će tu jako puno napredaka, posebno u svjetlu aktualne situacije u Hrvatskoj gdje struke u stvari nema dovoljno. To često spominjemo kad spominjemo tehnologiju, da
nema jednostavno dovoljan broj liječnika, u ovom slučaju dijabetologa, i opće prakse nema u Hrvatskoj trenutno. I s tim problem nema i dovoljno, naravno, oni se trude. Ovo će mi ipak, čini mi se, dosta olakšati praćenje pacijenata. Tako je. I ta telemedicina, ajmo reći konkretno, vi u KBC-u Split imate 5 dijabetologa, imate 40.000 osoba s dijabetesom koji tamo gravitiraju. Znači oni mogu jako malo toga napraviti. Znači to je jedna ogromna šteta koja se čini u stvari dijabetskoj populaciji i zdravstvenom sustavu i troškovima kad vi tamo imate enorman broj nezbrinutih osoba s dijabetesom. S druge strane moramo reći da je u Zagrebu situacija puno bolja. Tu ima preko nekoliko klinika, broj dijabetologa je veći, liste čekanja su stvarno na većini mjesta vrlo kratke. Prema tome, sa tom telemedicinom se može isto nešto napraviti. Znači, ti enormni troškovi koji se nastaju u Dalmaciji dijabetesa, znači to su stvarno ozbiljni troškovi. Govorimo o ljudima koji će ostati bez vida, koji će morati ostati bez noge, koji će... Na stranu čak i troškovi, nego kvaliteta života toliko velikog broja ljudi rapidno pada. Ali znate, kad vi u zdravstvenom sustavu pričate kvaliteta života pada, to im možda nije toliko zanimljivo. Ali kad im kažeš koliko košta jedna dijaliza, amputacija, sljepilo, koji će već i sad eksplodirao, a još više će u Dalmaciji eksplodirati zato što nema dovoljno dijabetologa i nema kvalitetne skrbi, onda je to možda veći argument njima da nešto napravi. To je pojasniti koliko je to bitno kad se nešto brojčano izrazi nego kad pričaš ovako, nekad je to može biti subjektivno, ali kad ti prikažeš s brojama, sigurno lakše je razgovarati. A ako mi svi šutimo i ako pustimo te ljude tamo da pate i da doživljavaju sve te grozne stvari koje će im se dogoditi, onda smo praktički i mi dionici zaslužni za takvu grozan scenarij. Ok, evo sad si malo spomenuo zdravstveni sustav, šta se može, mi ovako pred kraj, ja sam to nazvao da je meni 5 minuta vlasti. Sad, koju bi ti neku bitnu promjenu napravio da možeš ili što bi predložio da se u sustavu poboljša nešto? Pa evo, prije svega, ono što je i sad upravo aktualno su te liste čekanja. Mislim, vi ne možete dozvoliti da jedna osoba s dijabetesom a kako to je 6 mjeseci čeka. Nema jednostavnog rješenja i to je razlog zašto sam ja malo na neki način se smirio u svojim traženjima da se nešto popravi. Rješenja jednostavno nema. Evo, konkretno taj KBC Split je planirao i dobio 0 specijalizacija za 2025. godinu. I znači, šta sad mi napravimo? To je baš loše. Znači, treba ulagati u telemedicinu, treba ulagati u tehnologiju, da što više dijabetičara u krajnjoj liniji bude što manje opterećenje zdravstvenog sustava zato što su dobro regulirani zahvaljujući tehnologiji. I sve dijelove tog zdravstvenog sustava poboljšavati, educirati o opću medicinu, da što više toga oni pod navodnicima preuzmu, iako opet će neko reći da preopterećeni jesu. Omogućiti dijabetolozima da se bave tim težim slučajevima, jer dijabetologa još manje. Vi u Hrvatskoj imate nešto više od 100 dijabetologa, a dijabetičara prema zadnjim procjenama preko 400.000. Znači moraju tu pomoći i opća praksa. Nekako mi se čini, kad sad ajde malo sumiramo, ta penetracija tehnologije, veća dostupnost tehnologije, neko rješenje, čini mi se jedino, ako ćemo realno govoriti. Da, bez tehnologije i telemedicine nema dalje. I te aplikacije koje postaju sve pametnije, s njima su povezani senzori, pa onda već sama aplikacija može puno toga znati o toj osobi s dijabetesom, sumirati neke stvari i ide u tom smjeru. Znači u jednom srednjoročnom periodu će, ja mislim, već biti potpuno normalno da mi imamo i džepnog dijabetologa koji će puno toga moći saznati. Imamo i sad taj ChatGPT, masa ljudi se svoje simptome koje kako ubaci u ChatGPT, razgovara s njima, pa shvati da pati od neuropatije ili nekih tekoba koje je vezane za dijabetes, pa brže i efikasnije može reagirati u tom smjeru. Nekako mi se čini ovo sad, da malo pojasnim što sam htio reći, ako ti imaš, ne znam, 20 dijabetologa i nije izgledno realno da ćeš imati 40. Barem sigurno nećeš imati brzo. A treba ti baš više nego duplo. Više nego duplo. Nemaš ni opća praksa, ne raste broj, nego se nazad smanjuje. Jedino mi se čini ti, ajmo reći, virtualni asistenti i ta tehnologija koja bi pomogla, koja bi bila neki asistent ljudima da
a nekako iskenlaju to. Da, i to je po meni ne samo srednjoročna, nego već kratkoročna budućnost. Znači, u sljedećih par godina će se taj broj tih virtualnih asistenata dramatično povećati. Proizvođači senzora su svjesni da im je to super za njihove aplikacije koje prate senzor. Dakle, senzor šalje podatke u aplikaciju koja to nama pokazuje, ali onda i sama aplikacija može, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, davati neke malo customizirane savjete za toj osobe iz dijabetesa. Budućnost je sada, hoćeš reći. Da. Reci mi, evo sad da se vratimo malo neke praktične stvari. Ti si stvarno dugo s tom bolesti, puno znaš, pratite dosta pacijenata s dijabetesom, nekim koji možda misle da imaju dijabetes, voliš putovanja, daj nam neki life hack, što recimo, kako da možeš, ti je to pomoglo i što bi savjetovao na putovanjima, neku foricu koja pomaže pacijentu. Pa što se tiče putovanja, mislim, puno je tu različitih stvari i te dijabetes je dosta različit. Nekom tip 2 s dijabetesom je drugačiji nego s tip 1. Meni je najveći izazov na putovanjima hrana, zato što je puno teže kontrolirati šta se jede i tako dalje. Tako da, raspištoljimo se. Da, raspištoljimo se, često nemamo ni dovoljno dobar izbor, da bi mogli biti malo pametniji, dućani su zatvoreni, možda onda kada nama treba odemo one koji rade 24 sata, 7-Elevenu, tako nešto, pa tamo nađemo one zdrave. Da, one zdrave namirnice, a fine. Tako da, ja bih savjetovao ljudima da što više se interesiraju o svojoj bolesti, jer kad postoji interes, danas se jako puno toga može napraviti, zahvaljujući internetu i modernoj tehnologiji. Dakle, interesirajte se i čim imate interes, možete svašta doznati. Najveći problem je po meni nezainteresiranost za svoju bolest. To se dešava jako često i tipu 2 dijabetes, odnosno puno više, zato što njih taj dijabetes uopće ne boli i jako često na početku nema nikakvih problema. Manje sa tipom 1, ali ajmo se interesirati, kad idete negdje na putovanje, odite na portal na inzulinu, imamo rubriku putovanja, svašta tamo piše o tome kako si polakšat. Kad sad smo svi obasuti ovim low cost letovima, pa čak i velike i ozbiljne kompanije sve više sliče na low cost, ograničavaju prtljagu svojim putnicima, pa evo probajte prije putovanja se javiti kompaniji, reći da imate dijabetes, tražite ekstra torbu za nju. Jel pali to? Pali je. Ja sam probao par puta i sad još imam na 2 velike putovanja i jedva čekam da užicam još jednu ekstra torbu za diabetic supplies. A je to na prvu pali ili moraš onak malo biti fušin? Pa za sad je meni na prvu falilo. Znači ne možeš samo doći na aerodrom, možda možeš i to, ali nije preporučljivo samo doći na aerodrom i tražiti, nego prije se obratiti službi, reći imam kartu. Evo sad ja letim za Amsterdam na tehnologiju o dijabetesu, Advanced Technology for Diabetes, i KLM-om i uredno će KLM dobiti prije toga dopis. Znate, ja bih htio još jednu torbu ekstra strpat i dosadašnje iskustva su pokazali da će reći ok, kako je let, još malo detalja i označi to u sustavu. Super i korisna fora, ajmo reći. Ajmo sad za kraj jedan pep talk za pacijente. Kako da oni uzmu tu skrb u svojoj bolesti, da ih malo motiviraš, što bi im ti poručio? Pa evo, što ste stariji, to bolje shvaćate da ako se ne budete dobro pazili, da ćete stradati. I to je istina, nažalost. Znači, loša regulacija dijabetesa dovodi do sljepila ili do dijaliza, vrlo nezgodan proces koji želite izbjeći ako možete amputacija. Prema tome, treba se paziti, ne bojati se dijabetesa, neće nas ubiti ako ga pazimo, ali treba biti oprezan, treba imati dobre šećere, jer inače kvaliteta života, kogod to je isfurana riječ, ali stvarno jako degradira. Znači, u najboljoj namjeri izabrao si strah koji dobro pali za dobrobit pacijenata kao neki motivator. Pa nekima je strah fantastičan motivator, nažalost nekim pacijentima nije uči dodatno odagnut od cijele te priče, ali trebamo koristiti malo jedan, malo drugi, pa onda da probamo doći i do jednih i do drugih. Točno, evo, ja se nadam da smo ovo za primjer moj, ja znači imam 35 godina dijabetes, vidim fantastično, imam noge, ne idem na dijalizu, tako da može se. Može se. Super, Davor, hvala ti. Bio ovo Davor Skeleđija, urednik portala na inzulinu, a ovo je naš podcast Future is Now. Osim podcasta, mi organiziramo konferencije Future is Now, koje možete pratiti na linku ispod. Naša sljedeća konferencija u Zagrebu, 10.4. pa se nadam da se vidimo i tamo uživo. Hvala vam lijepo i ovaj put.